Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Počinju vijesti iz kulture, a ovo su naše teme. Veličanstvenim koncertom u Zagrebačkoj crkvi Svetog Marka otvoren festival Ars Organis Iscije. Inovativne spravice za bolje upoznavanje svijeta. Izložba Vitra Drinkovića u Laubi. U Vrličkom kraju nastavljeno snimanje HRT-ova projekta o caru Dioklecijanu. 18. Međunarodni orguljaški festival Ars Organis Iscije svečano je otvoren u Zagrebačkoj crkvi Svetog Marka, a upravo je punoljetnost obilježio prvi put u Zagrebu. Vrsnom orguljašu Pavlu Mašiću pridružio se sjajni oratorijski zbor Kantore Sancti Marki. Do 12. svibnja festivalskoj publici predstavit će se renomirana kao i mlađa imena domaće orguljaške scene. Uz zanimljive suradnje i to na različitim instrumentima u Martinskoj Vesi, Voloderu, Hrvatskoj Kostajnici i Sisku. Lijepi koncert otvorenja povodom 150. obljetnice rođenja skladatelja Franje Dugana Starijega. A onda smo još jedanput u Zagrebu u subotu 11. u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetome Duhu. Tamo imamo prekrasan trio Marija Ticl, sopranistica, Tomislav Žužak, saksofon i Alen Kupunović, legatin na orguljama. Večeras nastupamo zapravo po prvi puta nakon 4 godine pauze, nakon potresa obnove crkve. Jako smo sretni. I koncert smo posvetili Franje Duganu. Naime, oratorijski zbor u crkvi Svetog Marka osnovan je 1920. godine i Dugan je bio prvi od dirigenata i orguljaša, dakle zbora. Program smo zamislili tako da izvedemo zapravo dijela Dugana, također jedan veliki motet Johana Sebastiana Bacha, to je zapravo repertoar koji Dugan sa zborom inače izvodio. U Zagrebačkoj Laubi otvorena je izložba Retroevolucija autopercepcije novomedijskog umjetnika Vitra Drinkovića. Izbor izloženih dijela presjek je posljednjih 10 godina umjetnikova stvaralaštva obilježenog traženjem novih rješenja za spoznavanje čovjeka i njegove okoline. Egzistencijalna pitanja, biološki procesi, stresan način života. Neke su od preokupacija stvaralaštva umjetnika Vitra Drinkovića. Za izložbu u Laubi izdvojio je 20-ak radova koji predstavljaju presjek njegove karijere. Zato se izložba zove Retroevolucija autopercepcije jer sam isto tako prije par godina imao jedan ciklus izložbi koji se zvali Evolucija percepcije, gdje nekak proučavam svoju i kolektivnu percepciju života, egzistencije. Ova izložba nije jedna od onih u kojima je dodir zabranjen. Naprotiv, Drinković svojim audiovizualnim i taktilnim instalacijama pokušava ostvariti komunikaciju s publikom. Na izložbi je više od 90% interaktivnih radova. To su radovi za koje najčešće je potrebno više posjetitelja odjednom da sudjeluje u toj interakciji. Fizičkim ili virtualnim interaktivnim objektima Drinković publici omogućava nešto drugačiju komunikaciju. Često koristim isto biofeedback u radovima, kao recimo u radu HeartTube, gdje se 4 osobe mogu spojiti na tu mašinu s električnim stetoskopima i onda putem subwoofer zvučnika se glasno u prostoru u realnom vremenu čuju ti otkucaji srca. Inovativne spravice za bolje upoznavanje čovjeka i prirode Vitra Drinkovića mogu se isprobati do 12. svibnja. U Vrličkom kraju, točnije Ježeviću, ovih se dana snima dio još jednog velikog projekta HRT-a, igrani film i igrano dokumentarna serija o caru Dioklecijanu. Raskošan povijesni spektakl režira naš Božidar Domagoj Burić, iza kojega je već niz sličnih projekata poput Hrvatskih kraljeva, Republike i Doba uskoka. Ježević je ovih dana mala Azija kod Mramornog mora u današnjoj Turskoj. Na sceni Dioklecijan i njegova vojska. Kostimi, scena, šminka naprosto savršeni. Vraćaju u povijest i doba moćna cara. Dioklecijan je kao car bio specifičan jer je bio jedan od rijetkih rimskih careva koji je doživio mirovinu i umro je prirodnom smrću. Dobar, okrutan kakav je i bio, ali zapravo po svemu specifičan. Ja igram Maksimijana, on je Dioklecijanov vojskovođa i pratimo ga od rane mladosti dok je samo sanjao o tome, pa kasnije do daleko u njegovu karijeru u vojsci.
Glumaca i statista na filmskom je setu oko 130, iskusnih HRT-ovaca 80-ak. Tu je i 26 konja za igrano dokumentarni serijal, ista ekipa. 5 epizoda, jednosatnih, isto o caru Dioklecijanu. Film je naravno mješavina povijesnih događaja i fikcije, a serija se bazira na znanstvenim spoznajama o Dioklecijanu i vremenu njegove vladavine. Bili smo u Engleskoj, bili smo u Italiji, bili smo u Francuskoj. Dakle, to je sve za potrebe serijala, ali sve scene za film snimamo u Hrvatskoj. O Dioklecijanu su pred kamerama govorili profesori s Oxforda, Cambridgea i iz Bolonje. Narator u serijalu fasciniran je jezikom kojim govore glumci. Glumci u serijalu govore latinski. Ja sam još uvijek iznenađen kako, recimo, počeo sam razmišljati o tome kako je nemoguće čuti pravog izvornog govornika latinskog jezika, a kako mi zapravo skroz prirodno i stvarno to zvuči. Snimanja u Splitu već su završena. Nakon Ježevića ide se u Zagreb u studija na HRT-u i Velesajmu. Za potrebe snimanja izgradit će se dijelovi Rimskog foruma i Salonitanskog amfiteatra. Film bi plan je mogao biti završen pod kraj iduće godine, a igrano-dokumentarni serijal nekoliko mjeseci poslije. Povijest pišu pobjednici, stara izreka, ali rat nikoga ne ostavlja ravnodušnim. I upravo je stoga pjesnik Enes Kišević posegnuo u dubinu svoje duše i napisao jednu od najdirljivijih pjesama posvećenih ratu. I zid plaća, plače, recitirao je samo za HTV. I zid plaća, plače. To vam je tako i uvijek bit će. Nekom se mrači, nekome sviće. Taj netko, tamo na kraju svijeta, nikome vidljiv, nikome meta, sjedi u kući, programe mijenja, bez ljudskog stida, bez sažaljenja. Čas gleda Pornić, to lice sivo, čas rat u Gazi gleda uživo. Čija je žrtva? Koje je vjere njega briga. On ruke pere u sjaju zlata, bez kapi krvi i šlic ga boli, tko s kim se krvi. Ne gleda patnju ljudi što sele. Taj Gazu vidi ko zlatno tele koje se sjaji sred ruševina, pa novu bocu otvara vina. Podiže čašu ratu u zdravlje i mir sa svijeta tjera što dalje. A djeca plaču. Plače zid plača. Bog sve to vidi. Bog grijeh svoj svaća pa s lica od stida crvenoga razdera crte naroda svoga. Bilo je to sve za večeras, poštovani gledatelji. Novi tjedan donosi nam mnogo zanimljivih kulturnih događaja, a naše kamere bit će na svakom od njih. Laka vam noć.